Kei te wewete a ngaitahu i ngā here o tana hononga ki te ratonga whānau ora o te wai pounamu ara ki te pūtahitanga. No te tau 2014 ka piritahi a ngaitahu me ngā iwi e waru anō o te wai pounamu kia tūwai i a rātou a te pūtahitanga. Engari hei tā ngaitahu i nai nei kua tai ki te wā e whakapūmau ai rātou i tō rātou mana kaitiakitanga o tira i tō rātou mana rangatiratanga. Hei tā ngaitahu a ka mahitahi rātou ki te karauna i nai nei ki te tautoko i ngā uri. Hei tā te tāhuhu rangapū o ngaitahu a Arahia Bennett i hohonu tonu tā rātou wānanga i ngā kōiriri me ngā kōnekeneke o tēnei whakatau i mua i te whakamanatanga. For us, it's a good time to exit because we've been doing a lot of work with our own Te Ao Māori health and social service providers in the regions. So it's a good way for us to now focus on the regions and build up that bench strength, the professionalism and the total connection with whānau back in those communities. Aha ko te wehenga o ngaitahu, ka haere tonu te mahi a te pūtahitanga, hei rotonga whānau ora mo te wai pounamu.